Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip na ovom kanalu. Ljudi moji, danas ću vam objasniti zašto nema prve epizode Prevrtljivog srca na kanalu. Znači, moje ime je Đorđe Nikolić i ima 15 godina. Znači, danas ću vam objasniti zašto još uvijek nema prve epizode Prevrtljivog srca. To je zato što mi se u posljednjem trenutku pokvario telefon i ne mogu prevesti do kraja epizodu jer nemam Android telefon, već imam iPhone 4. Koji ne podržava Android aplikaciju Subjake, koja služi za prevođenje, sinhronizaciju i obradu prevoda. Bez nje ne mogu da prevedem seriju i nema epizode na kanalu. Ako ne uspijem da pronađem neku sličnu i odgovarajuću aplikaciju koja može imati sve opcije kao Subjake za Android, to jest za iOS operativni sistem, onda neće biti prve epizode do kraja aprila, početkom maja mjeseca. Znači, prva epizoda je već na YouTube, ali namjestio sam privatnu publiku. Prva epizoda nije javna i vi ne možete gledati epizodu. Nema da vam pokaže na kanalu. Dok je ne stavim na javnu publiku. Neću stavljati prvu epizodu u javnu publiku dok ne završim prevođenje do posljednje reči. Znači, u epizodi po prevođenju 3 sata posle prevođenja epizoda prelazi u javnu publiku kada bude se završilo to, kad se prevodi i kada se počne objavljivati subtitle file na YouTube-u, onda prelazi epizoda u javnu publiku. I moram nešto da napomenem, ljudi. Ne daj Bože da kada epizoda izađe u javnu publiku, ne daj Bože da turski TV kanal ATV i u istovremeno YouTube kanal ATV podnese tužbu za povredu autorskih prava, onda će mi YouTube blokirati klip na osnovu Content ID-a. Što znači da vi nećete moći da gledate Srbija i balkanske države, neke druge države neće moći da gledaju tu epizodu. I onda kada na osnovu Content ID-a i onda ću biti prinuđen da pustim to na taj način i gledalci Srbije i drugih zemalja neće moći da gledaju taj klip samo na tim zemljama i podzemljanim VPN-om i morat će da koriste posebne aplikacije koje to omogućavaju. Pričat ćemo u narednom klipu o toj aplikaciji. Da ne dužim, to je to. Budite strpljivi, uskoro će biti prva epizoda. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo nekom narednom prilikom. A do tada jedan veliki pozdrav!